aha ni muri Iran. Reba agahinda, abo ni abantu ibihumbi n'ibihumbi bafite agahinda gakomeye cyane, abamama ndetse n'abapapa bose bagiye bafite amafoto y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, warangije kwivuganwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije n'igihugu cya Israel mu bitero bikomeye bagabye mu mujyi mu murwa mukuru wa Iran, Tehran, bigahitana uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran ndetse n'abandi basirikari benshi barimo abajenerali bakomeye biciwe muri ibi bitero. Intambara irakomeye ndetse kandi ngo iracyakomeje. Abaturage ba Iran rero benshi babyukiye mu cyo twakwita nk'ikiriyo cyo kunamira umuyobozi wabo w'ikirenga wishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi benshi bafite umujinya, barimo kwikubita mu mutwe, abandi baravuga amagambo ateye ubwoba ati urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Isiraheli. Bose bavuzwe ko abarakora ibishoboka byose bakihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwica uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran. Ibyinshi rero byabaye muri iyi ntambara byo ni byinshi, ariko hagati aho perezida wa Iran nawe bamwita Masoud Pezeshkian yatangaje ko kwica Khamenei ari intambara yeruye ku bayisilamu by'umwihariko abashite bo mu mpande zose z'isi. Yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bagomba kwishyura ikiguzi cyose iyi ntambara batangije kuri Iran ndetse igahitana abayobozi bayo bakomeye. Hahise hanashyirwaho rero n'umugaba mukuru w'ingabo mushya w'umutwe wa RGS murabazi, ni abakomando cyangwa se abasirikari bakomeye. Reba agahinda kuntu kari gushegesha abanya-Iran, bafite agahinda, bafite umujinya. Hagati aho rero muri iki gihugu cya Iran bahise bashyiraho umuyobozi w'ishami rikomeye w'ingabo za Iran cyangwa se Iran Revolution Guard, ugomba guhita atangira inshingano. Araza gusimbura rero Mohammed Pakpul warukuriye uyu mutwe wihariye w'ingabo za Iran, nawe yarishwe. Ariko ibintu rero byakomeje gukomeza none y'intambara ikimara kuba perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'inshuti y'akadasohoka ya Iran. Uburusiya na Iran bisanzwe bifitanye umubano mwiza cyane, ariko hakabaho n'ubushuti bwihariye hagati ya Vladimir Putin na Ayatollah Ali Khamenei, uyu wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Bikimara kuba rero Putin ntabwo yahise avuga, ariko mu gitondo yazindutse avuga, ndetse avuga amagambo akomeye yateye benshi ubwoba no kwibaza. Putin yavuze ko ibyakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kwivugana uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran ari ibintu byo kutihanganirwa. Yabanje kuvuga ati rwose ku baturage ba Iran mwese mbahaye condoleance cyangwa se mwihangane, ariko ibyo kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran byo ntabwo ari byo kwihanganirwa. Putin akagaragaza ko hakenewe ikigomba gukorwa kugira ngo bahorere urupfu rw'uwo muyobozi. Ariko hari abantu bavuga ko benshi mu basesengura ibya politiki bavuze ko Uburusiya bushobora kuza kwigengesera kwinjira muri iyi ntambara ku mpamvu zirenze imwe. Dore umusaza wishwe n'agahinda atwaye ibendera rya Iran avuga ati Allah Akbar, bose agahinda kabashenguye, bose bavuga bati tuzihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero tugarutse ku Burusiya, abantu benshi baravuga ko Uburusiya bushobora kwigengesera kujya muri iyi ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Isiraheli na Iran, ku mpamvu z'uko Uburusiya nabwo bufite indi ntambara buhanganyemo, bumazemo imyaka 3 buhanganyemo na Ukraine, intambara ikomeye cyane nabwo bumaze gutakazamo yabaye ibigendanye n'ibikoresho ndetse n'abasirikari batari bake. Ariko ijambo ry'Uburusiya ryari rikenewe cyane kuri iyi ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli byagabye kuri Iran. Wenda bikeya ibyo twababwira, na n'ubu imirwano ikaze yasubukuye hagati ya Isiraheli na Iran nyuma y'urupfu rwa Khamenei. Hari abaturage babwiye ibitangazamakuru bitandukanye ko bagiye babona amabombe menshi araswa hamwe na za misile. Aka n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro kahise gaterana ako kanya. Uyu
no ku ruhande rw'Uburusiya wavugaga ko rwose bitumvikana uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwigira umutegetsi w'isi mu kwica uwo zishaka ndetse no gushyiraho ubuyobozi uko babishaka. Ahantu habayeho no kuza guterana amagambo muri iyi nteko rusange, niba twahita inteko rusange, muri aka kanama ka Loni gashinzwe amahoro kari kateranye kuri uyu mugoroba. Hari uhagarariye Iran we yabanje kubwira uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aramubwira ati uvuge mu kinyabupfura, nutavuga mu kinyabupfura rwose bishobora kuza kugira ingaruka ku gihugu cyawe. Turi kuvuga ko rero hagati aho amasasu, nta nubwo ari amasasu, amabombe za misile zakomeje koherezwa mu bihugu bitandukanye cyangwa se kumenwa ku bihugu bitandukanye. Nk'ubu bitangazamakuru bivuga ko amabombe araswa n'indege hamwe na za misile ngo biri kurasirwa kure cyane, ariko bikambuka nyine birashwe n'igihugu cya Iran bibyohereza mu gihugu cya Isiraheli. Nko mu bice rero cyane cyane bya Isiraheli, abaturage n'ubundi bakomeje gusabwa kuguma mu nzu mu rwego rwo kwirinda ko aya mabombe yabagiraho ingaruka. Iran rero yatakaje muri iki gitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli zabakabye. Urabona hariya n'imyotsi, ibintu byakomeye muri kiriya gihugu rwose, ku buryo abaturage b'inzirakarengane benshi bahasize ubuzima. Muri Iran hari nk'ikigo cy'amashuri cyonyine kimwe cyaguyeho abanyeshuri barenga 60, ubwo cyaguyeho misile irabahitana, ku buryo abaturage bo muri Iran ubwabo nabo bavuze ko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli bari gukora, uretse kuba ari ibigendanye na politiki, ariko ngo bakwiriye kuzabazwa ibyaha byibasiye inyokomuntu, kuko bari kwica abaturage ba leta ya Iran kandi bafite n'imyemerere yabo. Mu bindi rero nuko abishwe muri iki gitero barimo abakomeye, harimo uwo mutegetsi mukuru wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ni umutegetsi w'ikirenga wa Iran wishwe mu gitero cya misile cyo kuwa gatandatu, ari naho cyamusanze aho yaratuye. Televiziyo ya Iran rero ikavuga ko n'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu Abdulrahim Musavi nawe yishwe muri ibyo bitero by'indege. Tehran kandi yanemeje n'urupfu rw'umukuru w'ingabo za Revolution Guard wa undi twabwiye General Mohammed Pakapul. Itangazamakuru rya leta ryanatangaje ko umukobwa wa Khamenei akaba n'umukwe we ndetse n'umwuzukuru we nabo bose biciwe muri ibyo bitero. Hari n'irindi soko y'amakuru mu rwego rw'ubutasi niyo mu gisirikare yabwiye ibitangazamakuru birimo CBC News ko muri rusange abategetsi ba Iran bagera hafi kuri 40 biciwe muri ibi bitero. Kugeza ubu rero urupfu rw'umutegetsi w'ikirenga muri Iran ngo bigaragazwa ko ari nk'ikintu gikomeye, kandi Iran nayo ikomeje kugenda yica cyangwa se itera amabombe na za misile mu bihugu cyane cyane bifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'ubu hari amafoto arimo gusohoka yerekana ibyangijwe n'ibitero bya Iran mu mujyi wa Dubai no muri Isiraheli byakozwe mu ijoro ryakeye. Ibihugu rero byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati nabyo byahise bihagarika n'ingendo zose kubera iyi ntambara yatangiye kuwa gatandatu. Ibisasu bya Iran mu ijoro ryakeye nk'ubu byarashwe ahantu hatandukanye mu mujyi nka Dubai, ni muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, harimo no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyaho. Hari abaturage barimo n'abanyarwanda babwiye ibitangazamakuru birimo BBC ko bagiriwe inama yo kuguma mu nzu. Ubwo abari Dubai muratubwira uko ibintu bihagaze. Muri Iraq kandi naho harashwe ibisasu bya misile ku nyubako zitandukanye. Iran yarashe ibisasu bitandukanye bya misile ku nyubako zitandukanye Tel Aviv muri Isiraheli mu ijoro ryo kuwa gatandatu bucya ari ku cyumweru. Bijya rero gukomera cyane no kurushaho gukomera, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump niwe wavuze ko bagabye ibitero, ndetse ntabwo ari ukugaba ibitero gusa, yahise anemeza ko nyuma gato y'amasaha menshi bahise bemeza ko ibyo bitero byahitanye na Ayatollah Ali Khamenei, uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran. Byarakaje abanya-Iran benshi, ariko Trump yavuze ko azanakoresha n'izindi mbaraga zidasanzwe kuri Iran niramuka iteye ibihugu by'inshuti za Amerika. Ni mu itangazo yashyize rero ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social, Trump yavuze ngo Iran yikomanze ku gatuze, ayivuga ko izakora igitero gikomeye kurusha mbere hose. Ngo Trump rero akavuga ko nibagerageza kubikora ndetse nibabitinyuka
ngo bazabarwanya n'ingufu zitari zigera ziboneka. Ibyo rero yanabivuze nyuma y'aho yuko umutwe w'ingabo wa leta ya Iran utangaje ko zizagaba ibitero ku bikorwa bya gisirikare bya Amerika na Israel kugira ngo uhorere urupfu rwa Ali Khamenei. Mu masaha rero make ashize, ingabo za Iran zavuze ko zigiye gutangiza igitero gikomeye kurusha ibindi byose byabaye mu mateka y'ingabo za Repubulika ya Kisilamu ya Iran mu turere twigaruriwe n'ibigo by'iterabwoba bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe cya vuba. Aha muri Iran rero, bamwe mu banya-Irani bari kwishimira inkuru y'uko Ayatollah Ali Khamenei yishwe mu bitero byakozwe na Amerika, nubwo hari andi mavideo atandukanye yafashwe n'ibitangazamakuru byo muri kiriya gihugu agaragaza imbaga nyinshi y'abanya-Irani bababaye ndetse bashenguwe n'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei. Indi video ariko yagaragaje n'abandi bantu bateraniye iruhande rw'umuriro ndetse bikagaragaza ko bose batari bishimye. Hari amashusho aturuka mu bigo by'itangazamakuru bya leta agaragaza abantu bari mu mihanda barira bafite amafoto ya Ali Khamenei. Hari amafoto twagiye tubona, bose bakaririmba ko kwica Khamenei ari urupfu kuri Amerika, ari urupfu ku gihugu cya Israel. Itangazamakuru rero rya leta ryari ryatinze kwemeza ko Ali Khamenei koko yapfuye, kuko nyuma y'uko bitangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Ali Khamenei yapfuye, hari hategejwe kumenya icyo itangazamakuru rya leta ribivugaho. Naryo ryabyutse ribyemeza ko yitabye Imana, yaguye muri icyo gitero. Ubu rero amakuru yose turagenda tuyakurikirana buri kantu ku kandi uko intambara igenda ihinduka. Icyo twababwira ni uko intambara ishobora kuba iri kubera muri Iran, ariko twese bizatugiraho ingaruka. Igitoro ejo bundi bikomoka kuri peteroli birazamuka. Ni ukuvuga ngo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu benshi bavuga ko ngo aricyo kinakunda intambara. Putin yavuze ati iki gihugu imyaka 200 yose gihora mu ntambara, cyungukira mu ntambara, nicyo kiduteza umutekano muke, nicyo kihaye kuba umuyobozi w'isi, nyamara bikarangira kiduteje intambara. Ese ibya Iran, Amerika na Israel murabona birarangira gute? Reka tuganire muri comment. Utarakanda subscribe na kumenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video n'andi makuru arambuye utasanga ahandi. Iyi ni The Zoom TV 24 live and direct. Bye.